Kajingmi Shakmat Kinonyalam Kakenhun Ribhoi Commercial Pickup Owner and Driver Association RCPODA Hag Arpo Trek Nailor Arjarpsan Ban Pen Pau ya Kajing Persakjur Halor Kajing Shakrong Kajana Kita ki high level Bat Ban Pen Sngo Bakalabu Jing e Shikadi Yaki Nongnya Bat Kitrai Kali Pickup Baju Kamai Da Kabakit Ikimar Kimata Kamtam Kibakit Masi Shodo Ban Shalan Hakani Kajala Kala Pelong yu Shillong Mail Ban Wat Yaki Jing Tip Halor Kani Kakam Kumban Chupintip Habakran Shikilat Patai Kubor Uba Stanwell Mani Presiden ke RB CPODA Ulaong Badang Hakini Kikindiat Singi Kinongnya Kali Pick Up Kila Syak Pentut Akibriyo Kiblakam Yalade Bekide Kibriyo Bahasenda Jong Menteri Betemai Badai Kimi Yakatanat Animal Husbandry and Veterinary Uba Sanbor Shulai Bad Bankam Banangni Syakamat Kakam Khaïi Kan Ya Lingba Jongki Haba Persang Banwat Benya Ikani Kakam Layok Banlum Yaki Jingtip Bad Kani Kakam Khaïi To Masi Badai kani lala ban pensisha lingba ka jing yo lom miki kot kisla kata lingba ka jing ai jing tep ru jong ki nong nya kali ki bang numpen idur yaki na ka benta ka jing shingan ka jong ki lingba ka jing yo pryang yi kini ki kot kisla lala ban yo lom mi ka jing tep pakani ka jing khai to ka jurba ribhoi palasdang man pau snam arjar psau barhadu ka tayo ka baningkong jong banai nailur arjar psan shwa bu ba sanbor shulai unshimti kumu menteri sarkar Henry kabayde ba kajingkeno persya ikibriyo ba sanbor syempatyo satya kisaki lainno kajingkeno dakaktian hadu bangipen mi kani ka khubor nakaliang ubriyo ubsya keno baude batre baru ba sanbor shulai umpat mi perthai ban pensyai hakini ki kot kisla ki bangin sei madan kata kablayo lom Naduh senam arjar psau ngin peni shapi bakini ki dei ki transfer form ki badon ka kerteng jong ka bovine animals traders ka bomdan ki trade number kaban itho daga sarkar jela hendai tang ka kerteng jaka ka baai sok kerbam ka bahab apo kanong klaus imship di Bhoi district nangta segi fitness certificate of cattle and buffalo kabla soipat dau je kalwing badu pupini itho ilade lingba kasil kumu supervisor veterinary officer di Bhoi district bat ka registration number MVD/E-137/2015-2016/207 Nalor kata kani ka jingsoi kini ki fitness certificate of cattle and buffalo dau je kalwing kadang yai beteng hadu news nem bat ki bayo pidang idei jong ki badei jong new banai kata shwa bo ba sanbor un shimti ku menteri sarkar bat ka bab kindet bakini ki certificate pat uniu je kalwing ulasoi bat ka sil pat ka dei ka bola pen pau kum u retired laniu bala Shongthait kum senior veterinary assistant badu registration number udai AHV0340 Umshu kumu supervisor veterinary officer kumbo la soiteng house nam arjar arpsau habai dei bekani nakaliang Shillong Mail la persang banwat ikini jingtep ndeki officer kimdot ban kran AA padiaman tangin up ayu menteri batmai unle laun thong ne em dak jingtoket hakabai dei bekani kakam Habatin pej bahaki kishap kashap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya